E mo tonga ko toa pe o mo mea mai me ngai tapa ke pe o ku tali le rei ki mo to e proklama ai lo au university pe ko university lo au o ki lo ko tatalanga re pa lo au o tau ka venga la hia fa la hi pe ka venga fa si I ka venga si I ko e lo tu mo tui I ta fa ke taha pe mo sa ni si mo uhinga I ta fa ke taha pe ko reason pe mo e nau a felave I ko iai ko ku hoko atu pe ne ai proklama ma skamata mai mo ku faafe ke e fiafini ko chou I fifita pe me he mananga I tonga ko I he mananga I Kentilani ke hoko atu e matatalanga mo ma feringa ki ka veinga maho inga ko ni pe ko tali rei ko chou pe ku loa ko lo au va filosika I lo au I o teu mai pe mo okoko pe mo tuku mai taimi ke kau I he polokalamani ke hoko atu pe ai vahe mo tau ka inga pe I ka ngata I ka ngai konga ai whakatotolo whaako ke whai o PA he filosofia I tau School of Rational Studies ka koutui tau ko mea maho inga ko ke kau mai pe mo o ke loto mawhana mo loto fia ke vahe e kuai pia no anga mo no maho inga I tau vahe pe mo tau ka inga ko tau pe mo kai ko tau pe mea mai ka teu tuku atu ke kamata pa ke hoko atu pe tatoki whanonga atu ai pe ai māloa bito e cho. Io malo apito e pauvalu ai mau whainga marie pa mono ke whainga marie ai whunga waka ko ni peka platform ai lo au ke to e whaumai ai whatalatala no ka ki mua ke whatalatala ko to mua to ka whamalo ke tua mawhi pe ene tahule rei mo whak maui mai o lawe ai leonga tātau kai pehe ki he kakai o whanua tongani o tonga futaimi whangata na mautoksi tua me ai pehe tanda tau pehe ki tonga o kau lo au I he tapake ke ho maman kai pehe ki he profesa Pauvalu I tahule reu whai ke tawha ki mo I oata mo e whakatap ki he ngahi whakatap ko tope ko mua ki hono whakatapu e profesa Pauvalu pe ka lava ata ke whatalatala noa ko ngā pe ko fia I ki ilo o mau kai warea ka whai fia I ko ngā ko tātānaki pe ni o ilo te wakmenga I ka venga ko I he mala o filosofia ki mua pe o lava ke tala noa nge ko whakatala noa na whai Pauvalu ko tala noa ki ta whaki o tui pe mo lotu I he na wheka mga aki pe ko hona wā whengawe aki pe mo ako ka mai whaka uhinga mo sainisi pe ino whakarea whakapalangi ko faith and reason pe ki mua pa whaita rako to mua tō pe ai kore whakamore to ka mua ki nau tōru tau pe matataha o malaena ko au ka kia kuri o lahi ka ko tō kamata e whai ai o kō pe mo fie ilo ta ko iau whai ko whamore ka pau ngāri uhala tu ua ai iau mala ai a fisifisi mua ko ni o kore peke whamore ngaka pe mua ke whai haki mawhana ma taratara noa ke he whangaki o kōko mo ilo ko mau e motuani I ka venga ko ni o I tui ka ma ai ako mo I lotu mo senisi peko faith and reason na was whakalawe ki mua I ngahi poro kalama ki mua I he ka venga to tau ko ni pa na whai I tala noa ki he ngahi whakauhinga
aku pe ma me ngahi la toi pe me ngahi whanonga tala noa whakawaka mo uhinga o tui pe koe faith ka mo pe koe lotu pe hawai pe he te mio whauhinga i koe o tua pe i ta whakirewa taha koe reason pe koe saini si mo poto mo ako mo whakauhinga a mea i hona wā ai o te ki ai ke whai hono whakamāpopo he o kulahi pe ngai tawhaki patak tāpe o tawhaki taim la o te ke na o tawhaki pea i taim tatau o iai pe ai ni ihi pe koe konga o kaumata tau pohiri o au mai ki lolotongan o nau tala mai koe ongo kawengani koe ongo makatulukini koe ongo uma pe o sinata pea o na wheka unga aki pa una whenga aki pa una taha pea i e ku whai koe ku ki i whakatala noa mo i oko pea o si o rewa o ke tawha aki o ko ngoi o hange o ki lahi ke ngahi ai tuhu ai ngahi whakailonga pe koe ngahi evidence pe hange koe tau tala noa i tau mui ki he mooni pe koe truth ko pape ke tau tuhu ke tau mui e ngahi evidence ko whewhitu tuhu ki ai kai ke tau e tuhu evidence ia po kai whakamooni ma whakailonga ke he maka tau tala tau toku truth e matau pea na us whakalawalawe ki ai pe tas whai ngai tala noa ki ai ka te uhoko atu eni ki he anga e ko whakauhinga o mai ki na ua o whakataha ai. Koe taha ngahi ka venga mahau inga i he toko au mai pia mei mua o au mai ki he ahoni pa ke whiwhire pe tō lai koe i loi koe oi kita. O kita. Know yourself. O kai ke pehenia ka tawha aki pe taha i we si te po i si te whakatau osi na ana lalaka mai i he na whai whanonga mai me kōhiri e ngai senturi la. Ia na whai whanonga mai o whakahawhi men ki he taimin i o au mai ke kōngan i he ngai whenga ke whai ha ke uta ki he mooni pe koe truth pe koe whawhetau laki mo mooni pe koe truth. Pea mo toi whakaloloto anga kai ke ilo pe a mooni kai te whakaloloto ke ilo ke mooni. Koe ai whanonga mai koe nina hawai i ngahi taulahi i ngahi kau matao taulahi ke na iai pe e nau pikinga, iai e nau tokoni, iai e nau whakaanga, iai e nau tānaki, iai e nau ilo, na o mai o whai mai hono kakao i mai whi whakakau ni o au mai ki he taimi. Pea i he ngā unu mai koe ni, na e kamata rewa ke nau i loi ai makehe ange o ki nau tolu. Makehe ange o ki nau tolu. Pe koe tau tala noan ki he anga sio, ki ho nau si ino koe human, mo he ngahi natu lau nau tolu, o whai ano whasisi, mo wahe, mo hono o wahe ki nau tolu. Ai human being, ko ngā pe, ko nau ngahi natu lau na makehe me toenga, ko e kakai, pe koe ngahi mea mo he hala whanonga, i nau whai whanonga mai, i he ngahi lau senturi koe ni. Pea i taimina nau whakatoka ngā i ai, na ka mata rewa ke nau ilo, o kai ngahi mea mahu inga lahi whau, o whai ai e nau kekehe. Pea neongo e nau ka mata ke nau wawalo e whakakaukau koe nina, ke iai pe e ngai tāla. Ngani ngari o kai ko ki nau tolu pe, o ku nau mao e ngahi matula makehe koe ni, ka ngari o kau ai pe ai me ngahi me mipa ngahi mea mui ke he, o hange koe tau tala noa ke kau, pa mo i whangamanu ku whangahe whakatapu. Pea i he au mai whakaofi mai ke ngahi taimi ki mua o
whakakaukau pe ko time kono tau pehea na kamata ke fofoa ai mai ilo o ko iai ai ata mai hu ata mai ilo ata mai poto ata mai wakai mea o ki tau tolu koe ai hatangata pe ko human beings na kamata rewa ke nau hange o embrace ai foi makehe koe ni pe koe foi mo oni koe ni for reality koe ni ko nau tolu ko human being o nau nofu i maman koe ni o kia ho nau lau maari o kia ho nau conscious as pe koe nau pe koe mind o kia i nau i lo ai ka ngahi mea koe ni o uhinga na whai ngata aha kai ko mea o haki tua ke mea ke lawa o kai ka mea ke lawa koe ngahi mea o ku puri i loto pe aneanga ne puri i loto o ku i lo i pe o ku exist pe i ai ai ngahi mea koe ni ka tano i whita ke consciousness koe whakakaukau koe ofa koe ongo ngahi ongo ke kai ke i he toku au mai koe ni na kamata reke whai hon e nau anga o whehui na i he au mai ki he kamata ke matala mo masilangi atamai pe mo whakakaukau na nau hangere o kamata ke nau tuku mai nau ngai whehui mahu inga a koe ngai whehui koe ni na kawai e nau whenga ke nau ilo i ki nau tolu nau ilo ki nau tolu nau makehe mi he toenga o ngai mea mo uike hange koe whakamon manuhu whanga i he whakatapu Pea nau kamata ke nau whehui ngai mahu inga au pito pea ke ngai whehui kuni vai ngai whehui ko lawatari o kai ngai whehui o wau mai ki he konga koe ni o Sainisi oku kei whai pe hono tipeiti pe hono tālanga ia ngai tāri koe. Hai koe ngai whehui koe ni na puna hake neongo ne tuku au mai mi he pohiri o whakari ari mai he historia mi he ngahi civilized mua o au ni he tawhaki ke ho mamani. Pea mo ngahi ulunganga mo ngahi kautsa ke i tapa ke ho mamani. Ka nai mea mahu inga ko mapuna ke ngai whehui ko nina nau mapuna whakataha ke pe neongo nau i whetu ke. Mi mei pasi whakataha pepe a koe ngai whehui ko nina ngai whehui mahu inga o mo ui, na kage ngata ne mahu inga ko whehui ko ni o kune huhu kia i ata mai pe whakakaukau o mo ui e tangata pea au ke taiminu kei toko lahi pe ai kakai o nau kei whe au pea mo whangata i he kohinga pe koe ngahi presumption pe koe ngahi walalo o ku teke he whehui ko ni ke whai hanota. Ia ko whehui ko ni o ku kawai ko hai au. Who am I? Ala ke ai mo e whehui e tā ko wheitu. No hau me ai, where have I come from? Ala ke mo e whehui ko wheitu te alu me ai. E osi ai mo ui ko ni. E ku te hame au hoko atu, pe kono ngā tā pe hange pe kono tau mamata ki ai. Pea ka matare mo no whehui, ko hea hinga o ku iai tono nou mo palo pare mai i he universe koe ni pe koe whehui ki ai koe why is there evil o ku exist there evil i a ki tau tolu i he universe koe ni. Pea mo whehui ko hea me hoko atu i he hiri ai mo ui koe ni i he taimini. Koe ngahi whehui koe ni a ku maari au pito he neongo na ka mata hono whakamasila i hono whehu ia i he ngahi taimi mā ka filosofia o whai mai ai. Kana asia ni ai lai taha ngai whehui koe ni i he ngahi tohi topu tapu ai ngahi kongo ki mua o hange peko tau tala noa ki he Vedas.
Ka veita ko ka hintu pe ka na tohi. Na whai a skamata na whiwhihu e ngai whihu I koe ni ai. Koe tala noa ke e mo filo sefo. Oia ko Confucius pa mo Lao Tzu. Na whai pe ngai tala noa tatau whihia tatau. Kamata rewa ke toi au o nau mala ngai. Ua asi hake a Gautama Buddha me whai pe na tatau ni whihia pe ko ai au. Ia kai mahino mai ka ngai whihu I ko toa koe ni. Na iai a ni fu mahu I ngā lahi. Mahu I ngā lahi mo viviri ki he tangata e mo ene mo ui. Pea ko uinga koe asi koe ni me he kau tangata koe ni ngai siulais ki mua ma ngai poto ki mua. Na e tuku au mai o tau mapuna ke pe asi ake he ngai tohi me ngai mau a Homa. Homa in Elliot asi ngai tala noa koe ni. Asi ake he kai tau te whito ke ne asi hake I he kau filosofa kariki. Kau tangata I loa koe hange ko Palato mo Aristotle. Nana whihu I ngai whihu I tatau pe ko hinga he mau kawe ni ngai mea nai mahu inga ke ki nau tō. Ia ine pehe ko ngai whihu I ko toa koe ni ko ngai mo ni mea ene. Ko ngai whihu I ko ni na e fu hange ko klawe ki moa na e mapuna ke me ngai whitu ke kehe ngai kaucha ke kehe ngai tapa ke kehe o maaman. Kana na as whakataha ke pe o asi mai ko whihu me haatangata. Ai mahino mai pe ko whihu ko ni o fu mahu I ngā whau. Pea I kai ke ngata ai o viviri ai ata mai. Pea kia te au na kau pea mo loto o ki tau tol haatangata. Ke tau ilo ke whikau aki pea mo ngahi whihu I koe ni. Ka maahono tāri. Ko kia te au koe ngai whihu I koe ni uniang o mai ngai mo oni. Koe ngai mo oni koe ia koe ia enu whai ki ai tala noa koe ki he mo viviri mo whekum koe ki he tui pe koe faith mo lotu mo otua. I hanga na wā pe koe hanga hano fuatu unawa o whakatatau pia mo sainisi ka maa ilo whakauhinga mea. Aia ki he hange kong lawe ki mua tō lahi ko nau tala mai koe ta whaaki mata au pe koe ta whaaki koe o e ako koe au ku mo ni. I kai ke mo ni ta whaaki koe lotu pe mo tui. Tala mai ta whaaki e ni ihi pe o ka kai ta whaaki koe tui ko nau tōlo mo ni. I kai kia ha mo on I he whakahuinga mea mo I sainisi pa mo reason. Ka wiare pa mo ni ihi o kuna tala mai ko hengo mea nia o kuna tatau pe nao pa kuna taha pe nao pa kuna whenga aki pe nao e pa he kai kia lava nao ke tuk ma ke he kai kia lava taha ke tuk kai nofa ta ko pau pe ke na whenga aki. Pea ko unga ko na whenga ki e lava ke tataki ki tau tolu. Ke tau toi taha ke ki a wheitu. Mo hale volo te tau lava i o whakaofi ki he mo ni. I he whekumi koe na tangata. Ki he mo ni talu mi he hange ko whalaulawe. Mi he me tu au pe koe tupulaki mai pe koe hengi haki o e whakakaukau mo I loi ha tangata. Nga skamata pe nau whekumi ngai whiu koe ni. Ka koe nau pesutia e mo ni pe koe truth. I he nau tu au mai. O hange pe koe ngai mea koe nina o whakanofo koe na wata mai mo nau lau maari. Pea e hanga koe kusio koe taha I mea ia o ku whia mau ke whawhakata no ke whakata mo tui. Pea mo ako ka lava ke tau ilo ai ngahi mo ni mea. Kai whakaka mo yongo tawhako koe ni, po yongo makaturi koe ni. Pai malawa le vai ke tau keu whakatoa atu ha aku whakakaukau, pe kau argument ki he relationship, pe koe wā whenga aki, ai faith, pe mui reason, pe koe
ui lo tu pe o tua ya mo e ako ai ni si mo whakauhinga mea. Ko tui mahalo ko katoa au tarana ko ni ki introduction ko ni oku o mai e hano kono ki Samariba mahana o sifa tarana pe ki hen ki mua ko tahane ngahi lea pe ngai mea ai tui tapo ko unga whanua Sone Pauloa na ni pehe ai e taha ne ngahi e trust me ngahi whaka taranoa me ngahi rea pe ko tui pe mo e sainisi pe ko tui pe mo e ako o hana hange nau hango kapakau aia o ku malawa ke mamanga pe mama kapha aki e lau maari o tangata ke ne whakaofi ki he mooni. Maori. Ia o patu rewa ai rea ai mea ai tuitapuna ne pehe ai. Pea koe o tua, na ni tuku mai ki he lau maari e pe koe loto e tangata, ai viviri ke ilo ki he mooni. Ai mooni konu whenga ke ai ongo fo i makaturiki ko ni pe koe faith pa mui reason. Pea hange ko lau, koe mooni koe ni ukwhai kai tala no koe ni, kono to whakarea taha, ke ilo, a kita, to know myself, to know himself, ke te ilo kita, pa te lawa rewa ke te tala noa ki o tō wā mautua, aia te utoki lawe ki ai i he hoko atu koe ni ki e ku tala noa ki ngahi āki umens, whekau aki pia moe faith. Kau ki whaosa peki fo i konga koe ni e Pauwalu, ke lawa peki ke whakapala niska kau toki hoka ke ngahi āki umens. O ku lahi pe ai iho kau matātao, kau poto, kau filosefa. Te lapa ki whakatana no pe ki ai o ku i kai ke nau fuu tāri, ai whakakaukau e o tua pe o ku iaha nau whainga sio, toka nau whakauhinga, toka nau definition, o tua o makehe ange nei he whakakaukau, pia mo e whakauhinga to tonu o tua, i he sio, e koe whawhonga o kina tola e kakai koe o tui, a hange kana ulamu ki mua. Koe tanga hi rea maari na whaitaha kau poto ma tau i loa au pito, e ngā se turi mai ki mui he tōta koe filosofa siamane, ko Friedrich Nietzsche. Nā pehe he filosofa koe ni, he taha o ne ngahi lea ma ne ngahi, nā i loa au pito. Nā i loa au pito pe nā i aiho ngeha no kau mui mui. Nā pehe e Nietzsche, e taha ne ngahi e loa koe ni, koe God is dead. Tēnā e fu movement pa koe fu kau mui mui lahi ia, ke whakakau koe nā mai e Nietzsche koe, neonga koe, koe filosofa sa manen, ka nā e manakoa pa nā i loa i mamane ngai taimi la. I he taimi nā ne kei mo ui ai. Nā ka tahe ne ngahi rea nā ne te he koe God is dead. Pe koe te whakarea taha, i he ono o mai ki he pui tua koe no tala noa e whiawhini. Ua mate ai tui pe koe faith. Angena lawa ki mua koe tau tā noa ki faith, tau tā noa i pe ki tui, pe tau tā noa ia ki otua, pe tau tā noa ki lotu. Ka neongo ai toko lahi e kau mui mui, na ta kamata ke tafo ke kakai toko lahi me lotu, i hono uesia, influence i ngahi lea, ma ngahi aku pana whai in Friedrich Nietzsche. Ia i tanga hi tarana au nau pehe ko kamata ke holofa ai fu mafi. Ai o tua pea neongo na ia e toko lahi ka na hange ko ha whakalahi i pe eni. Na ia kau mui i o. Kono toko lahi, na toko lahi i o, ka ihe toko lahi i kai koia o hange koia kono whakatarana. Kai ke. Pea neongo ai
ai tō mana koe nei tangata koe ni a Frederick Nietzsche pa whapapara ki ai pa mo ne whakakaukau tala mai mo ne koe Cody Stead pa na lahe mui mui e whakakaukau koe ni. Nā ai asi mai ai ni ihi o ai kau tangata Chinese ta tau pe kimua i Nietzsche kimuin pa kai kanapa Chinese te kau tangata alot kau tangata poto matao tao pe o mai e nau ngahi argument o tala mai ko o tua ku iai pe a lo tonga iai pe Mare. pe a ko tahe e nau ngahi whakotu mo argument mo whakatala noa nei tuku mai pe kamata reke ke mawhola mai ai kamata asi mai ai toko lahi mo ngahi tala noa o kono whainga ke kau whaki pe kono defend a whakakaukau ko ia o tui pe ko faith hire ngahi taimi mai koe ni nai mapuna haka e kau filosofa la lahi ngai taimi ki mua na makapa haki ai ngahi world view pe ko filosofia koe o empiricism pe ko science ngahi revolution e mapuna haka science pa kamata unau pehe ko mate o tua kai he taimi tatau na tu au mai pe pa kamata reo ke tatau na ke ngahi arguments pe au ke whakaloloto ange he kamata au hange o ku ki hou e tahi i he ao mai ai ongo makaturiki koe tui kau maa ai a kou pe koe whakauhinga mea pe koe science pea hange pe koe taha whaosi pe e ulawe ke tangata filosofa i loa ko ia Scotland ko David Hume ai ana ne tala noa ai o ne hange me tuku hifo ai tui pe koe lotu pe koe o tua i taki e ne hanga whaka i kai ai tala noa pe koe whakakaukau ko ia o mana pe koe miracles nai pe David Hume ko miracle ko no toi whakareta hako no ko violate ia e ko no mau ia ai ngahi la o natua ka i he konga koe te toki hokat ki ai te whakaisa pe koe whakatū koe tēnā mai e David Hume o mai e whakakaukau koe ni o hiri mai i he whakakaukau o stonde whakatoka i mua ko nātula ko ngata anga pia o mamani ko tala noa koe ki he natural law violate natural law aia ko no te lava pe e toki uhinga maari ai tala noa David Hume ki he miracle ko violation of natural law o ka pau ko nature ko ia pe ia o ku ia i ka kita ia something beyond nature aia koe taenga i pale mapa hange koe tau lawe ki ai koe tāna koe ki nature tau spilo pe ngahi mea o ku beyond i nature pe ko kamata ki ngā unet me kau Chinese tō lai tala noa ki ai neonga ka ngai whakauhinga ke pe hange ko ku lawe ko ni hi pe e ni o ke nau tolu na nau kamata ke nau hange o ku nau whai hono whakamawai wahe e ongo whakakau koe no faith mo reason te ko lotu o tua tui pia mo senisi a ko pia mo whakauhinga mea. Mahala koe ki konga ulak pia o kutala noa e pōwalu kau toki hoko atu ki he konga whaosi. Malo. Malo pito Joe koutui koe konga ulaki koe ni ho tala noa o ku o mea ngā i whakaukau mahu inga au pita. Ke whai ke a tokanga pa kou whietana ki atu pēhani ihia ki nau tōru. Ai mahu inga ai kaweinga koe ni ku ke hanga tuku mai
Pea mo ngahi hulu hulu, mo ngahi whakaukau he konga ulua ki. Ko mea mahina mai ka te au e mahu inga tala noa ki he iho o wahe mai, ki he lotu pea mo e sainisi pe koe tui mo e uhinga. Ko tui koe mea mahina mai ko hange koe tala noa e tui tapu, koe ongo kapakau, o ku whanonga whakataha mai pe ia mo e kamata anga e whahinga e tangata. Ko mea koku asmai ka te au e whanong ke o tā noa pea mo ngā i whakatata, mo ngā i whakamooni o ku ke hanga o wahe mai. Koe kamata pe a tangata ia o kamata tala noa he lotu, pea kamata tala noa he sainisi, mei he kamata anga. Peko whepe kamata anga na e kamata mei ai. Pea i he uhinga koe ni, koe tala noa tau pehe koe whakatupu, koe tala noa creation. Hawhaahinga koe creation myth, pe koe whananga whakatupu, pe koe tala noa whakatupu. Hawhaahinga anga whakawhonua, hawhaahinga whonua ke. Kua paupe ke ase lo tu ia, pe kua paupe ke ase o tua. Aia koe uhinga e koe pehe ai, pe koe o tua e taha, pe koe o tua koe nuk taulot ke ai, pe koe hangahi o tua. Ka koe ku poinia kuia na te ike lava he whainga tangata ia o taetala noa ki he lotu, pe koe o tua, pe koe whikau ake ai lotu, moe o tua, moe whakatupu. Ka tau hau ki he sainisi. Koe sainisi fo koe tau whainga ke tau ilo ha whainga mea, pe ke tau ilo ano whakaiki ki. Pea toki hao iai e ngahi university, iai e ngahi kupu whakatotolo o e ngahi civilise. Kana e kamata peta ngata aia mo ne whaka ui uhinga, mo ne saia nisi, mo ne whainga ke ne ilo i aia ngawe a takai, iai ngahi mea na kai ke ne ilo, iai ngahi mea na kamata ke ne ilo. Pea hange ko ngahi whaka uhinga ke hange ko tala noa koe a viko koe tangata i tari ko ia koe. Koe ne pehe koe kakai koe i he kamata anga. Na nau mei sio nau tōria hange whakawhai mana. Nau sio nau tōria ka pau e whaturisi pe mana. Hange koe koha me aia mei tua. Hange me aia na mai hafu uivi o hange ha o tua. Koe anga ya koe ene whakauhinga. Ka koe mea ko aku maari e kia te au. Na e ia e whakaukau, pe na e osia e tau kei, pe na ia e wawanga e tangata e kamata anga mo e whiwhine. Ki he mea koe iwi, mālohi ange pe koe iwi whakautua, pe koe otua. Pe na ia i mo ene whakauhinga, whakasaia nisi ke ne ilo, koe hae, koe whetu ue, koe mahina ai, koe hae nau mea whai, koe la ai, koe fufoi, palanite, pe koe fufoi mama pia te ia, pe koe la a, koe otua, pe nau hanga o, koe otua, pe au ia te whahinga koe otua. Ka koe poini aina kamata ke whaka uhinga, ke reason e tangata, pe koe poini aina na e lotu. Nei ni whikau aki mo whakau kai lotu mo atu. Ko whilau e whakaosa tu pe e wawhino sika. E tau ki he poini e tahana e mahu inga na ke hanga o mai ko ena whikau aki i o ko poini koe mo na ke koe whikau aki koe mo Friedrich Nietzsche e filosofa. Asa mani koe ia. Koe tā noa maari e ea ko ke hanga whamanatu mai. Ai pehe ni tsi koe ia. Koe o tua, koe tui, koe lo tu, ne uhinga whukeni ke whakakaristiane, ko mate. Pea whai whoko no tā langa i ngai uhinga ke me ngai whaka uhinga,
A koe ngai whakauhinga o nau pehe. Koe ne uhinga ni si. Kai ke ne uhinga koe mate ai o tua. Kai hange koe koutui pena ke o si tala noa piki ai. Koe uhinga koe holofa ai tui whakaristia ne i he fo i kuonga koe ni e tau hau i he kuonga o enlightenment. Mo makape ai sai ni si i he fo i hau me se turi taha balu ke taha hiwa o e kuonga koe i apa ne pehe. Ko hangega ko makape mai sai ni si mo filosofia ia. Ko mate atu e lotu uia mo e tui. God is dead. Ene fo i whakarea koe. Ka koe mea ko mahinga mai mea o tala noa. Na i kai ke mate, koe makamata maalohi mai. E wange koe tala noa, tu i tapu, tala noa maari. Koe ongo kapakau na hau pena ua i he hau e silaise. Ma maalohi hake kapakau koe kai. Alu hifa kapakau koe ki lau. Ka koe ki lau aia ke he tau alu ki mui ke pehe na e lere taha mai pe e whahinga i tangata kai hala he kapakau ita. Ka te whaafoki atu Joe Maloa. Joe ke whanonga mai pe. Utu ki longa mai Malo Joe. pito. Ia, koe ni wonga mai pe Joe. Malo Joe hoko at kata. Oval koe ia malo pito ai toko ni ka ma ai tanaki ki ngai whakakaukau koe na whai hono ohake. Pea o mon lai koe lea koe na whai koe Friedrich Nietzsche. Koe ngā me os kamata ke ngā unu atu e ni ihi pa me he tui whakalotu ai ana ane hanga o mei afuhi ai konga lahi o Iulope i hene ngā unu mai koe lotu. Pea ki pa neongo ai hange na haalahi ai na ki mua pe ai kamata. Ia mahalo ki o i matau kai. Au ki longa mai pea Joe. Ka te utoi wakai koe o ware peu wha ki paraparema mai e tau neti mei tonga. Ka ku tui pea te whoki mai pea Joe. Joe o ku ke whanonga mai pea. Mau e ngā ilo. Ia, koe ni ko Joe. Hoka Joe. Ia, pea koe lahi taha kau saini sina nau pehe koe otua, aina iloa pito nia ilo lahi pe o hau mai ki taimin. E kau tu saini si, una ui ai otua ai karistiane, kai tau hito ke otua o ngai tui whalotu, o nau pehe koe God of the Cap. Koe ngā koe nau ke iai pe nau tolu koe tāpuni awa. Ka o rewa ko hange saini si o atu a whakamatala lelei taha, mo whakamatala mo oni ke ngahi mea o mamani, pia e toki puri taha tu pe. Aia kono whanatama pe na osi whanatā ki mua koe ngahi o tua koe na kau kāris mo isi pit. Na nau pehe ko ki nā tōna nango pure i ai mana mo faturisi mo uha pa koe taimi kotoa pe faturisi ai pe uhila nau pehe ko hauhawe o tua. Pea hau mai ke tūnga ko hange saini si o tala mai pe kono o ilo o tala mai ko tupu ai mana mo uhila mo uha o whakamatala ino hono ngai uhinga hono ngai tupu anga. Pea kamatare ke pūri atu rewa a whakakaukau o tua na ane whai hono pūre im hono o mai e laa mo uha whakakatak pea mo e mana mo uhila mo faturisi ko ngā kone ita. Kai ke aia peko e na hange ko na e whakalawalawe ke e pōwalu a ma ke taimi o Friedrich Nietzsche na nisio ke kamata o hange ka uno e kakai tonga lahi ni lo tu o awha ke sai ni si ata ape ne o na iai pe ni
na nau I he Chinese mala Chinese pa mo e tui I taim tatau pe ko tahai no kakai mau inga ki he tawhaki ko ni o tui tau ilo peo kau e kau tangata maunga ko ni Galileo ni ngo ko tangata lotuia kanen o mai whakakau kau a whakasanis mo ilo pa neonga na e whepaki ta mo anga tui ai Kristiane hi taim ko ia kana kai ke ne pehe mai ai e ia ko hinga ko ilo ko ne replace ai o tua pe kai ke to whe mai o tua ko ha explanation ki he whakakau kau ko ia na ne kei peki peke ne tui na ne lave pe ko konga ia ko whakawhawha o māma ni ko ngā ko tua. Ko tau tāno ka Isaac Newton, mea tatau pena whai Isaac Newton. Pe ko Kepler i whika mo e fisiki. Ko kau tangata I loa mahal mo kau ngahi tamai o malao a ko I malao sainisi mo whika. Ka nana ilo I ngai poto ko ni e na wa usia, mo nau discover, kana e nana ave e langi ko ngā ko otua ave langi ma toa na talangi ko ngā awen mafi otua kaiki ko ngahi tala noa ko ia pa ngai ko lave ko ni ihi pe o ni ihi o nau o kakai historia ka foto historia ka matao matiki na nau wa usia a whakakau ko nau pe he mai o whenga akilelei pe aku na I he place tahi o nā ongo tawhaaki o nā whai whanonga mai ai ongo whakakau pe ongo makaturi ki koni o e tui mo e lotu mo e tua ka maa e sainisi mo e ako mo e whakauhinga mea. Pea tōko ia mahalo te o atu peha ngahi ko taha pene ngahi argument na whakatu e ni po kau poto ko kau philosopher kau e whaimba mo kau sainisi ka na anau tui ki o tuapa na hangarewa o whakawhau e nau ngahi argument pea wikai ko argument e no for all na mea koe ni mau I loki ai tō tāko toa ka okmaari ia au pitau ia I kusio ki mwhawhawha ia kusio ki ngahi whotu whakawhau mo whotu argument goni ko taha ngahi mea mahu inga o mahi ngahi argument goni o kai gene o mai ha ere me niti whakasaya nisi pe whakalotu ai une tū ki tawataina loa e ngo malai koe ni o mai rewa ai tui pe koe pūre whaka o e ako e tawhaki o filosofia ke nengo whai hono whakamā opo. Aia ko ngahi argument koe te o atu o kai kia no ngahi konga whakasai nisi ai pe pa ngahi kai tātou te whito ke whakalotu. Aia ko taha ngahi argument I loa pia mo kau I hono tālanga I ngai ahoni koe whakakau koe o iai ha mea mo ui pe ko ha ping oku all perfect. Aika ngai whakakau koe ni ko hinga pe koe tau sio a ki tau tolu ai tangata oku iai whakakalakalasi o level o tangata wai kakai oku nau vai wai kakai nau malohiangi wai kakai nau potoangi wai kakai oku kai ke fu poto wheunga hange ko kau potoangi wai kakai we waweangi wai kakai whewhekangi malohiangi si o loloangi aia ko ngaka ngai whakakau ko ia ene iai exist possible ke iai ta whakoni o iai men I te naulawa maua e fo I attribute le rei ko toa tapepe ka pako whakatoa guanoa ne mai whaitaha nima koe ni ne mai te whaitaha ua koe ni na mai whaihongo fulu koe tō tau ne mai taha ka maulahi au pita whaitaha ko ia te pehere e whakakau koe ni
aia na o mai he tangata lotu ko Saint Anselm. Anselm, na ne pehe he tokataha ko ni ko Anselema, pa te tau whakatonga i hingoa to tako ni. Ko te kawe ne kau tangata o ku tahu ofa ki ai taha ngahi lotu. Ko tangata nai mo ui e lia te koe ngahi taimi mai o tau taha tupu senturi ko ia hono fulu ko Saint Anselm. Aia na ne pehe tangata ko ni ka pau malawa ke ono wha mai tangata ko e tangata ku pehe, uke e tangata ku pehe, uke e tangata ku lahiang e ngahi lerei, o pau pe o ku iai e tangata o ku hao. O ngā ku possible ke iai e toenga ngahi tangata ko toa pe e koe. Kua pau pe ke o ku possible ke iai a tangata o hao. Pea ko ngā ko ne pehe koe, ia tangata o hao ana, nā ne aki wai, o ko tō taha koe ni, all perfect being, a define e tō taha koe ni, o ku kaitaha mea e tō lahi ange ai. Aia koe aki men ko na o mai ko e Saint Anselm. Ane pehere o kaitaha mea e tō lahi ange ai, i he tawhaaki o ata mai ia, ta maaki o iwi lahi, ta whaaki o poto, ta whaaki o whakakaukau, i he mea kotoa pe. Pane pehere ko uhinga o possible ke iaha toko taha pehe, i he anga o whakauhinga o filosofia. I he ne pehe ka pau ka taha o malawa ke pehe, pe ku possible ke pehe, pe ku potential ke pehe, o ku malawa pe ke iai, toko taha pehe pe, ko e ne whakarea taha, ko pau, it has to exist. Ai toko taha koe no pehe ko perfect being, ko perfect conceivable being. Pea, ko taimina o mai Anselm ai whakakaukau ko ni, mo ne argument ko ni, ai ne pehe marewa koe toko taha koe ate tau lapo whahingoa ko tuāria. Mare. Ko inga he ka pai pehe mai, pahe kai ke lawa i ke ua. Pea ka te uhenga pe ki whamaala, uhinga koe ko pehe kai ke lawa ke ua, ai o tama koe ni. Mare. He ka pau rewa ku ua, ko tifiti rewa a whakakaukau ia, o ku all perfect, pe o ku nothing greater e tō taha koe ia. Mahina maria, o ia e tā mai o ku nā, it's either o ku greater ia te ia, pe o ku nā great katau. Ahe i e fo i whakakaukau mo fo i ake men ko ia. Ko pau pe ke tō taha pe tō taha koe ni ka lava, ke hoko koe tō taha au. I kai ke taha mea tō laka ke ai. I kai ke taha tō mea ke mālohe ngai, mo i vilahe ange ai, poto ange ai. Ahe ko pau ke tō taha pe, nā pehe rewa e matao tāo koe ni, Saint Anselm, o ko pau ke iai tō taha pehe ia. Ko pau ke iai tō taha ia e fo i tumu, ke o whakatatau ke fo i definition koe no ne argument. Aia koe tahe ngai argumenti pa ne pehe rewa koe tō taha koe ni, ke nā ne whakahingoa o kua aiko tō taha o ku omniscient, pe ku poto taha, omnipotent, mālohi taha, omnipresent, ia whei tu kotoa pe au ku atamai ia taha. Aia i ene whakatala noa pe koe ni argument au mai, ka pande tau siolere pe ki ai, ko mamani e ki ai e ngahi rewolo ke kehe o being near perfect, almost perfect, alua i pe ngahi rewolo ke kehe o perfect, pa i pau pe ke iai me tō taha o all perfect. Pea koe ni definition o mai kai koe tō taha o all perfect, ko tō taha ia, there's nothing greater can be conceived, exist mai ke te laka ke tō taha koe na. I he tō koe whakakaukau koe ia, ko pau ke tō taha pe tō taha ai being koe ni o all perfect, ko ngā koe i taha greater ngai.
Pena ne whakahingoa rewa ai ping ko ia o tua ia. Ai au ku mamau i tataya o hatoi mea. Pe ko hatoi whakatata ua. Ki hatoi mea i he universi. Pe ko mea uglawa maku pusi. O ta mai whakatangata. Mahala koe aki umeni whika aulaki ia. Ko siope haopo warunga ta taimi ka pau oku whainga maari pe pa te hokat paka pau i kai pe te ula pe kita tok hokat wa taimi ke. Malo pito Joe wa filosika koe tara tai wa ni toi ka minite ua noa. Aia koe makatunga pe me o taimi hena ko lawe ipe ki tu e tau ne ti hena pe moe ka parema pe me hena ka makatunga pe me a koe ka pau ku ke pehe pe lava pe ke ta ko ka tu pe to e ta minite ua noa ka ko e sai au pito pe ia koe ka ko fie foki mai pe koe whakatala noa ko ke whai ko o ku maarea pito Joe ai ngahi whakakaukau mo i ngahi wakai me i he u tapa ke o ke au mai ho tala noa koe na ki e sangato maho inga koe na i Salem. Pea o koutui au ia koe fo i aki meni ua ki u maho inga au pito o hanga koe na whamatala i he koe mea maho inga ia i e tatala noa mo vahe vahe. Ko ho vahe vahe mai ai lotu mo saini si he tawha ake taha pea mo tui mo uhinga. Pe koe reason, koe tau whatonga pe whukia ke reason koe uhinga. Ka ku mahu inga ia pe au ia whanonga atu ki o mai e ngai wakai me ngai turikiwa o ke kausaini si. Umahu inga koe vahe mai ai na kehe mo e na whaitatau mo e na whikau aki. Ka koe kore peke ke hoko atu koe ia koe ngā koe ta taimi pea ke i mau pe ho taimi. He ku maari e pe ho vahe mai ai tala noa koe nau ke whai kautoki huu atu anai. Mahalo au vi. Ko ia. Ia malo pito poval, malo pito ma whanga maari ke toi hokat pe. Aia koe whikaulako na tok tāna ki ai koe argument whikaulaki ia. Aia koe argument, ai ulahi ngahi argument, ka ngahi argument i pēni, me ngahi whotu whakaukau, na ke tālanga na uwhiriwhiri. Pea koe argument koe ni koe hange koe lawe koe povalu, whai e sangato Ansalemi, mago whatonga le reia. Pea oku mahina mai pe, o mai e fwoi argument ni, ia mahala ko kinau tolu ai unau matatau he eria koe ni, ka pau na whenga ke nau haka o whawhepaki e whakaukau koe ni. O whainga maari mo a tāpe ka i he ngahi mea koe nau whakamatala ki ai koutui oku sisi i ware ko ngahi hukai ke ne hanga o mai a whakotu whaka proposition, whakasainisi pe whakalotu. Ka ngahi whakakaukau, whakafilosofia pēne o mai, whakapoto peke whai ki hono whakamalo i ni whakaukau. Pea te whakaosi atu pe i he whoi aki umeni ko ia. Aia koe aki umeni ko ni upe he oku iai ai all perfect being. All perfect being ko ia ko pau ke iai, pe ko pau ke exist. Nau pehe ko toko taha pe u whiti ki a description pe koe ngahi natula koe ni. Koe all perfect being koe ni koe otua, koe ngahi ku poto taha, malohi taha, ki whetu kotoa, oku ilo taha. Mea kotoa pe o kai ke lawa hataha ke whakalaka i taha na ngahi natula. Kai ke te uki hauko at pe koe conclusion ni koe pe koe no whakatataha i koe o mai ai ola o whakakaukau koe ni. O nau pehe koe perfect being pe koe supremely perfect being koe ni ku
oku no poupou ia whakakau koe ki existent pe ko iai pe iai o tua i ngahi whakakaukau whakalo lo sika koe whikaoaki pia moe ngahi natula o tōtaha pe koe being koe no all perfect pia mo supremely perfect being. Sai koe ake men hono wa ko tahenga hi ake men ko ilo ko kai ke whao na kula pe tāna kai koe whema koe ke iai ha mea na ane hango kamatai ai universi. Taus ilo e tau tō luia kai ko ha mea ni au ku whema ke tau tō e ako ki ai ke tau tō ilo taus ilo ko tō ape mahalo me he tau ke tutupu hake au ke tau i he ako kamata ako au pe ke alu ki he lewolo to malunga nge o i kai ke aha mea i he universi e aho ware pe asi mai ka tau te whituen ki he whakakau ai science kai hange pe na ulawe kai ki moano tala mai ko mea ko tapeu whakanatula e natula pe kai ka natula ka pa wa fuakau e ai tō tahana ne toa fuakau na ka pau reka whakau koe tō hifo ki fo i te ngai akau mea ki fuakau e ta na iai e tō tahana ne tō ki fuakau koe na e matala fua tō whaiwhina na ka pau e whai whakawhekiki ka moe whakawheue au whakawhokifoki e pehe ko he anga whakamatala koe koe pipitoa pene ki whaaki mento ni e iai pe wheitu e ngata me iai na iai pe tama na ne kamata i kotoa pea i he tawa noa koe ni o whakakau koe ni pe wui he kau filosofa o wui e koe first course pe koe kohono wei whika aulaki pe kohono move whika aulaki ko whai argument ia wui koe first course argument pe wui he tokolahi koe cosmological argument koe i whakakaukau koe ni o kai ko ha hange pe kau lawe ko whakakau ni o ki iloa ko kau tangata iloa koe tawanga maheni na hango o lalanga mai poto me ngahi senturi ki moa o mai ke taimini pa te whito ke kau kariki na ilo ko toi ngai whakakau koe ni pa na nau wheohi mo ia whekuki mo ia o nau mawai a whakakau koe ni ko mea ko tā pe o ki ngā ue o pau ki ai mea ke hango we mea ko tā pe o ki move o pau pe ki ai mover ko mea ko tā pe kos pe koe kos ke ngā ue pe koe pomoko pe koe whewhe o ki ai pe first course o kai tō tāne nango kos e mea koe ia ke pea koe whakakaukau koe ni pe hange ko kulawe ki ai whakakau koe ni na e tui ki ai pe na e kaua e kau filosofa kariki iloa koe ko Palato ko Aristotolo te tāna ka ki ai pe mo sangato Toma Aquino ko e whai kau Kristiane e mai siasi katolika na toi hange pe o toi pe tuaki mai e whakakaukau koe ni first course pe koe toko tahana ni kamata. Koe mea mahu inga ko whai ano hono o mai a fo i rea koe ni koe first ke whawipiki mai ke kose ku whaui he toko lahi ai argument ko ni pe koe whakaukau koe ni koe causal argument. Ka koe first course o ku whiema o apito ke iai koe uinga pe koe time ko whai ai hono whehu ia. Koe whehu i lai taha o whao mai ke whawhepaki ake a fo i whakakaukau koe ni, ko eke mai, ka pau ko tamae, pe koe mea aina ne kos, a whai pulu ke ngā ue, tawe beko ki tamasoka. A kahe ki tamasoka a whai pulu, ngā ue whai pulu. Ko effect e whai pulu vilo, pea koe kos le vai e tama aka ki naka. Ko no mau pe pe kaka mau pa ko peni ko mata vai o argument ko ni ka tu fito ke ko sa ni sika na ke mai ko hai leva na ngo kos ko ya hai na nei o kamata ya tangata
Aule o ko o tua. Pa te na eke mai rewa. Whewhere reo ka hane ka mata o tua. Tai alu pehea i pehea ki o ta ngata. E kai ke lawe a ngata ka pa te taungau ea ke whainga argument ko ia no whawhai ko haina ne whawe. Pe agu iai pe uhinga le reiki ai. Pe hange ko ke tau tara no ki mua. Ko mea ko ta ko effect ko ta pepe ka mea ko ta peo ku wei. Na iai mea na ne kosi ke ngā ue. Pe hange ko tau lawa he kai ke tau lawa tolo tu he tamasonga pa tau pehad na aware peo ko a pia mai a. Te taunga unu rewa tau tō mi he re volo ko o whanatula ke metafisiki o talatu. Ko tau tui te tolu ki supernatural law wai mea aware peo pop up pe ia. Ai ai ne tō ka sainisi he kai ke tari sainisi a whakauko ni pia taimila. Ko nau tolu whai hono whakawheki kia. Pe ko hono whakawhewheu ia ai foi argument whakawhowha koe ni. Ai first cause argument. Sai, ko taimi ko uwhai ano whakawhehu ia whakawhoki. Ko haina ne kose o tua e tākana, kose o tua koe o tua e tākana. Ai alu whaholo muia i pia pa he kakia hano anga mai. Ko hono palo parema pe o foi whaunga whakakaukau ko ia, pe ko whaunga argument ko ia. Ko ngā ko taimi ko tau sioe ki he ngā unu mai ko e taimi. Ko tau e ahoni ko e today. Ko tau arrive mai ki he today. Ka pau rewa o ku infinity ki mua ia ki tau tau. Pa ku logically he kai ki tau lawa tau arrive i ha today. Ko ngana te tatu ki lapa tala no ke today. Ka pa na whai ngā point of reference ki tau kamata mai ai. Pa tau pehe ko aneafi e, pe ko e taha miliona, pe ko tiliona, pe ko e ahoni. Pe hange ko tala noa, ko ngai whakakaukau ko toa ko ni, o koe ki aha ngahi elementi whakasai ni se ki mono mai, ko elementi whaka filosofia pe, ka ki aha elementi neongo o kuna laine taha moe tui lotu, moe faith, ka koe tala noa ko ni ko tala noa pe ni i he fwoi whakakaukau i a te ia pe. Tau ilo ko mea ko tau peo ku tupu mai, ko mea ko tau peo ku wei. Na iai pe mea na ngā o ngā wei pe ko wei ai mea ko ni ke ngā wei. Te hange ko ku tala noa. Ko tangi mo te tau whakafokfok pe he ai infinite regress o alu ki ta whaaki ko o ki mua ia ki tau tolu. E kai ki tau tolu to arrive a hon pe aku illogical o le vai ia ki tau whaukau o ha mea mo oni. Ki ha infinite length. Pea hange ko talanoa ai whakatalanoa ai kau tangata ko nina nau pehere Palato, ko Aristotolo, Toma Akin. Ko paupeke iai toko taha ia, o ku unmoved, pe kai ke lava wei, pe kai ke lava tupu, pe ne kai ke fofo ai mai, pe ne kai ke whakatupu mai, ke ne hango kamata ia. Ko inga he kapai au whakaholo muia e tae ngata ia, tae mkong tau sio whakaloa sika ke ane whakafoki mai o tae malama le vai, pe i kai ke valid, pe o ku hala le vai. Aina nau peherewa, kua paupeke iai ai foi whetu ia somewhere, o ku iai ai uncaused, e koe toko taha une kosa me ngau e na e kai ke kosia e a taha. Aia ke te au koe foi konga mahu inga ia, foi argument koe ni, o ku iai ai taimi, na iai ai uncaused cause. Tama na e kai ke kosia ke exist, pe kos ke tupu mai, ka ne lawa ia kos ai mea kotoa pe. I he sio rewa ki ai koe ai le kau tangata koe nina nau pehe rewa. Neongo na whahingoa pe koe unmove e Palato pa Aristotolo pe koe whui akumeni ko no termo no whakaleana no mai. Koe unmove, koe tō tahu ne move ha mea kana kai ke move
aia itself ke ngau aia koe move koe ni pe koe first course hange ko whamatala o ku hange kau tangata koe ni o tala mai ko hono natula ko hono ngahi attribute o ne tala mai te toko taha koe ni koe supreme being koe mea aku maalohi maalunga pāwhuluange koe ngahi koe ku ni hange pe ia te ia hono existent o ia te ia pe kau ne ko se mea kotoa pe ki ngā unu pe mū te mea kotoa pe ki mū ke me whātupe mea kotoa pe ki tupu mai hange ko lau o tae malawa ia whakalo sika ke tau pehe mai o ia mea au whahalo mui to tae ngata tanga paure mai pehe ia o kai ki tongi tau arrive tato he tu te ihi o ngā tae ngata ia ki infinity ke whae koe o ku reason na Paul Peke tau pehe infinity e whae koe ni koe ki he alu mi he ni kaka whetuku na tau hau mi ai o kai ke malawa ke infinity ko ngā he ka pai pehe hange ko kulawe ki mua he kai ke tau lawa tauri arrive i a hon e kai rewa ke mahu inga maari e ai koe mea pe e lava mahu inga maari e ni ka pā ugi ai hono a ka mata anga ke ngahi mea ko toa koe nu ngā unu koe ni pe kua ka mata i koe ni pe hange ko kulawe na e whakahingoa i he kau tangata koe ni koe unmoved mover ia mo uncaused cause pe ko to taha ku ni hanga cause me ke ngawe kana kai ki whakatupi ata ia ko to taha me move me ko tape kana kai hanga taha ia o move ia o ku me o mai re whakatau ko being ko ni o ku powerful o powerful but eternal o kai ko ha he ku exist forever pe ia te ia na kai hano tupu mai na ia ke o infinite supreme being. Pana hangarewa o pehe o koe tongotaha pe fiti mo ni o tua aia ko o ku saiga whakatala noa e kau Kristiane koe ofi taha ia i hina whakau ki he first course argumenti first course ne ongo na e whahingoa pe he kau filosofa karisi koe first course ka na e ia o mai kia toma aki no mo ni he kau matao tau he lotu na na pehe rewa koe tonga tāko ni koe o tua ia koe ena ne kamata i mea kotoa pe na ne move te mea kotoa pe ke start moving and mamani universe na hi heavens na hi mea kotoa koe ia aia koe argument hono wā ia pe a e ngā hi whakakau koe argument gani ange kong whamatawa o ku i kai ke sia ki a whainga tawha ake e lawa i o whahano whia lahi. Nea ngoku lahi no whia lahi o e whakakau koe ni. Koe taim lahi koe taim o ate whakakau koe ni ka taha Chinese. Ko ene whai laki whakakau pe ka ko haina ne whakatupu e, ko haina ne whakatupu e, ko haina ne whakatupu e o tua koe. Ko whewhea o tua koe. Aia ia te ia pe ko ne whai kamata pe nao ngā unu o ne whai e ne wheu i he fo i backdrop ko o tua ko o tua ngau ka ko tu o tua ko o ku fai ai tui mo no tua ke he kakai lotu ka o Kristiane mo ngahi lotu ke he ko o tua o ku i kai kia no kamata pe hange pia ko ko whamatala ko Aristotle Palato mo toma akino ko o tua ko ni na exist pe ia me infinity ko me tangata ko ke tangata ko aia ko fit pe ia ke whakakaukau ko ni ko o tua pe hange ko kulave ko whai argument ia ko ia kui pe ko argument ki he no cost o universe pe whai de mi ko causal argument mahalo ko argument hono wā pe ia pe ke tō e whai argument ni ma ka koutu o walu ko taimien ko tai wā ko tālo mai tuke ka pau Maloa vito Joe ka koutu i ko tā mai ia ki konga whaosi
pe koe akimeni pe koe uhinga i pe koe whakawhikiki hono wā ia. He koutu ka umaeni ke ngahi ke fo itafa aki mahu inga katoa pe umea na ke tala noa ki ai. Ka kutato ya umaeni ke fo ikonga koe ni, koe ngahi whaka uhinga ngahi uinga i mea pe mai ngahi whakawhikiki koe ni o kufu maaria au pito. He kuta haurewa ke ta tala noa ki otua ia te ia, mo ene ia ai, mo ene tae ia ai, mo ene whakatupu. Ai au ka haurewa eni ki e whakaukau o tua, mo e whakatupu, mo e tupu ai umea, penai tupu mehe o tua, penai kai tupu mehe o tua, penai tupu mehe ngahi o tua, pe nai i kai. Pea koe konga mahu inga ia ko tā. He koutui koe toi fo i ākimeni, pe koe fo i whakawhiki ke nima, pea kou fia ke ta hoko at kei ke he ta polo kalama hoko. Pa kou whaambe chou koe osi patatoe hanga tala noa i tahataha nau tolu, he koe ngahi fo i uhinga i mea ofa au pito nia ke whai ano pōpō taha noa i tahataha nau tolu. Koe anga pe e ku whakaukau ke mahu inga, ho hanga whakamā opo mai koe whauhinga, pe koe akimen, pe koe whawhikiki ki e iai ai o tua mo e whakatupu ua ki ua. Pea koe tolu wha o alu ke au ke fitu, ka pau koe fitu whakaluku fua. Pa kou wha amu patatoi whoki marewa tala noa taha ke ngai fo i akimeni. He ku maari e tahanga o toi whaipea no siofi, e nau uhinga mo ngahi whakaukau. He koe ngahi aki men whakalosika po, koe kau tā mana nau mālohi whakalosika. Hange ko ho tala noa. Koe ngahi aki men koe nau ku velit whakalosika kono. Ai koe ke whakatotolo, whakasainis, whakamoni, koe tala noa ia koe fo i tā noa keheia. Ka koe ka makatu unga ngahi uhinga wha filosofia ai kau filosofa teolosia o esiasi, pa aku mahu inga au pito, he koe nau muia mai pe ai whakau a palata mo Aristotolo e kau tama koe na, pea moe ni i mua ia ki nau tolu hange ko ho tala noa, na e osia i pe u whehu i koe u fundamental questions o human life. Koe ngahi whehu i, keto i whehu i mahu inga, ki he tau mo ui. Ai ko o mai ko tala noa he metaphysics mo ontology. Ko tala noa ki cosmology pia mo cosmogony. Ko angai tupu mai e umea mo e nau hoko mai. Ko ta haure wani ka tō mai ke foi e ria ko ia. Pe hange ko whamatala nā ke whai. Na e whehui e u whehui ko ia me i moa pe me kamata civilise. Mei Mesopotamia, mei Sumeria, mei Isipite, mei Siaino. Kana e kehe, kana e ai pe utari, pe ai utari na nau whaita tau, pe ai utari na nau kehe. Ka koutui tau koe ngata anga ia e ta polo kalamapa, ko whamaro lahi ke te koe, i e teu lahi ko ke whai o mai a u whakaukau. Ko u whakaukau tālanga i whamaman lahi, pa tālanga ia ki tau tou. Ka ko hanga whawete mai o whawhiwhia apita. Pa ko whalai at ka te koe o whamiri, pea ka ki mou tolu ko toa pe mo mea mai, ma o whaatu pea mo chou i whiwhita, pea i loa ko lo au wā filosika, ko au lo au wawanga ki tupua, ma o whaat ka te mou tolu mo mea mai, mo mea hapa, ka mou tolu te mo mea mai ke polo kalamani, ke iai pea ngahi mea ke malava ke mo wako mea ai. O whalahi atu chou pa ku o whaat te taha ko tope. Mahalo pita, o whaat po walu.